الناس كتير سجيا. الزول سكتك ترى. Je l'ai trompé un peu. Pour vous impressionner. كتير سجيا أمك تعدت مغلا. تجرس والله يعجبني الحمد لله. تنبرتي. Comment tu te sens? Moi j'ai grandi ici, je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans, je suis étudiante, pourtant je tiens à mes racines, donc quel est votre sentiment? Comment vous vous sentez? Surtout quand je suis rentrée, j'avais des étoiles dans les yeux, vous l'avez sûrement remarqué, donc quel est votre sentiment face à cette jeunesse florissante? Ben, c'est un sentiment de fierté, de contentement, parce que je me dis qu'on n'a pas travaillé pour rien. C'est-à-dire qu'on a réussi quand même à donner quelque chose, aussi modeste soit-il, mais quelque chose de bien, qui a su plaire à la jeunesse, c'est tant mieux. Super. C'est le but. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez peut-être donner un message à cette jeunesse, peut-être leur envoyer un écho, qu'ils soient ici, ailleurs, en Algérie? Que voudriez-vous dire à cette jeunesse? Qu'est-ce que vous voudriez leur laisser peut-être? Ben, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à leur dire, sinon de continuer à respecter, à rechercher leurs racines, parce que même si on vit dans un autre pays, l'essentiel c'est de ne pas être des racines. L'essentiel c'est de tenir quand même à ces... Je sais que l'esprit communautariste n'est pas très conseillé et tout, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui n'a pas de racines, il lui manque l'essentiel. Donc j'encourage cette jeunesse à être bien dans le pays d'accueil, c'est vrai, mais à savoir d'où ils viennent. D'où ils viennent, ce qu'ils sont. C'est très important. Tanmeltech, merci pour ce message. On va le noter, on va le garder dans nos cœurs. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accordé cette entrevue. C'est un rêve qui devient réalité pour moi. Et je vous souhaite beaucoup de longévité et d'estolabé de l'Amérique. Et il est guitaren l'Aqbay. دمعة قديت والناس والناس تخيلي تشخي تجيس اي دمعة قديت والناس والناس تخيلي تشخي تجيس سمعت نفسك منو غتكلفا وسمعت نفسك منو غتكلفا عذر النغلي بدك صحة عذر النغلي بدك صحة فرحي سنة واحد 20 ساعة شفتنا في الغدا نفرزها أي دمعة قديت وما الصدر يبواس هذا الليل تشقي تشيبس أي دمعة قديت وما الصدر يبواس هذا الليل تشقي تشيبس وين يروح يلا ويضرب التنس وين يفشل نبدا سيدي سالس وين يفشل نبدا سيدي سالس ويجري حامل يعني سبر روحيس يعبني كابس يكسب الدرس أين قديت وما
الصبر يواس آخر ليلي ذا الشقيق يواس أيضا عقلي طولنا الصبر يواس آخر ليلي ذا الشقيق يواس جيت نجم ويت قرعان ما جيت نجم ويت قرعان عند تموت اللسان قابل وياه عند تموت الميسان قابل وياه أحلى عيد من سعيد من الصعاب تواليت لكن السماء أيضا معقلي طولنا الصبر يواس آخر ليلي ذا الشقيق يواس أيضا عقلي طولنا الصبر يواس آخر ليلي ذا الشقيق يواس صدق في نوري روحك لا تنام صدق في نوري روحك لا تنام وتسخني ما نالك من غادي لسان وتسخني ما نالك من غادي لسان كان سيدي موت يا غلا الزمان ما ذراوي مسليت وليد الزمان أيضا عقلي طولنا الصبر يواس آخر ليلي ذا الشقيق يواس أيضا عقلي طولنا الصبر يواس آخر ليلي ذا الشقيق يواس يربح لا يخسر بالكتاب يربحنا غير صديق بدنا ما في الشيء سوا في الشيء سوا